على رسول الله الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أمين معك محمد پیغمبرا آن صدف را دیزنا بیسترا تعجبیلا الأمينة حاملا آن ملتا نوغو يستميد پیغمبر عبدالله آدم رویا میراسنی که حق الله در približi kada se on rodi svako dobro nam i svijet dohodi. Rabiul awal vakad bješe pronese ponedeljnik noć 12. doleće kad je majka Muhammeda rodila, kazala je da je čudo vidjela. Osvjetlica iz kućena poleće, nurom njega do nebesa odleće. A nemoj melek duše prostije iz dženeta po imenu Sundus jeli bajrakara zapeta viđo ja. Poslušajte što govori vama ja. Madribu na mašriku daja, treći bajrak vaš od Kjabe nadava. Opasna dok je Odgovor najbolji, dragom Bogu od svakoga najmiliji. Laika mnogo sađe sa neba, okruži se naša kuća kod Kaba. Rastupi se duvar aja, pogleda pokraj sebe mnogo čuda ugleda. Iz dženeta tri hurije dođoše
blago tebi. Sretna majko, zboriše, a pohvalom moga sina spomnjaše. Nikad nije majka lako brodila, blago tebi što si njega nosila. A kad dođe, A kada se orodi ono dobro što će doći da vidi, ježe žeđa meni došla do duše. Jedan bardak šerbeta mi da doše. studenije, Od snijega i bjelje slađe bješe, od šerbeta i ljepše, i to šerbet što da doše kad popim, cijela se ja u nuru utopim. utopi se, Ja u nuru svakako, a za sebe ja ne znam nikako. Prihvati me jedna ptica bijela, opet meni dođe snaga cijela. Selam alejk, miljeniče, merhaba, ljepšeg dana ljudskom rodu ne treba. Odabran si među ljudima, pred Bogom s odanošću ustajemo pred tobom.